Umprofeti Isaiah Shembe wasifundisa imiyalo emibili emikhulu. Wathi owokuqala, ubomthanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho. Wathi owesibili, womthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Lento esesiyenze-ke thina la emhlabeni leyo yokucabanga ukuthi amabandla ethu iwona angcono, amabandla ethu iwona ayosingenisa ezulwini. Leyo nto ayisebenzi ezulwini. Ezulwini alikho ibandla, ezulwini alikho isonto, kodwa ezulwini kungenwa ngokukholwa kweqiniso. uJehova uNkulunkulu uhlola inhliziyo yakho, uyazi ukuthi umthanda kangakanani, uyazi ukuthi uyikhathaza kangakanani ngaye. Ilokho kuyokubonisa umbuso wezulu, ilokho kuyokwenza ukuthi ungene izulu. Leli bandla olizondayo, leli bandla ongalifuni, into yokuthusa mhla ufile ukuthi umuntu okhonza kulelo bandla uyofika umfice ngale ezulwini. Lelo bandla osuke ungalithandi, oyitshela ukuthi uNkulunkulu akalazi noma uNkulunkulu alisebenzeli yena. Akusebenzi kanjalo kuNkulunkulu. kuNkulunkulu uyazi ukuthi wena uyikhathaza kangakanani ngaye. Ngakho uhlola inhliziyo, inhliziyo iyona yokungenisa ezulwini, inhliziyo futhi iyona yokwenza ukuthi ungawuboni umbuso wezulu.